Ovo nije u redu, kasnite već 2 sata. Izvinite, imao sam jako hitnu masažu. Jeste spremili tekst? Ja, znate kad nisam stigao. Evo ovako, treba samo da kažete da je Go mreža definitivno najjeftinija mreža u Bosni i Hercegovini. Da se razgovori unutar mreže naplaćuju 0 maraka, a prema svim ostalim mrežama u Bosni i Hercegovini obračunavaju se po sekundi, okej? Dobro, šalu na stranu. Koji je stvarno tekst? Pa to je tekst. Idemo za 5. Nema šale. Zašto da plaćaš manje kada ne moraš ni toliko? Go, najjeftinija mreža u BiH. Ne kontam. Evo recimo, čovjek prodaje jabuke, od toga živi. I sad odjednom odluči da ih dijeli džabu. Jel tebi to zvuči logično? Ni meni. Čuj to, razgovori 0 maraka. Kakva je to računica? Nema logike. Razgovori za 0 km u mreži plus pozivi prema svim mrežama u BiH se obračunavaju po sekundi jednako je Go. Zašto da plaćaš manje kada ne moraš ni toliko? Go, najjeftinija mreža u BiH. Angažovali smo glumca za reklamu. Ali kada je čuo šta reklamira, odlučio je to podijeliti sa svima. Zadnja 2 sata je na telefonu. Eno, vidi. Prelazite odmah svi u Go mrežu. Odmah. Razgovori 0 maraka. Džaba. Imamo ponudu koju ćete htjeti podijeliti sa svima. 0 km za razgovore unutar mreže, a pozivi prema svim mrežama u BiH se obračunavaju po sekundi. Zašto da plaćaš manje kada ne moraš ni toliko? Go, najjeftinija mreža u BiH.